Halo guys, balik lagi nih guys sama channel kita guys, Rinjani Arunikara. Sekarang kamu lagi main apa guys? Ini ada apa guys? Ada pop it guys katanya guys. Terus ada apa lagi guys? Ada nyanyian guys katanya guys. Itu guys. Coba nyanyinya gimana guys? Guys, yes. Bo. Terus ada apa lagi guys? Guys, ada apa lagi guys? Ada topi guys, cakep ya guys ya. Iya guys, cakep banget guys. Terus, ada apa lagi guys yang di sini guys? Ada guguk guys katanya guys. Topinya pakai dulu guys. Tuh, udah guys, biarin guys. Terus ada apa lagi guys? Ada apa? Kasihan guys katanya guys, palanya nggak ada ya guys ya. Kepala ondel-ondel guys. Yang ondel-ondelnya lagi mana guys? Tuh, itu ada ondel apa guys? Ondel-ondelnya guys. Tuh guys, apa lagi guys? Ada oh, matanya nggak ada guys. Iya guys, mana guys? Lihat guys, coba guys. Tuh, nggak ada matanya guys ya guys ya. Kasihan ya guys. Kasihan guys. Yang mana lagi guys? Ada apa lagi guys? Matanya cuma satu guys. Kasihan ya guys ya. Ada apa lagi guys? Nah, apa guys? Barbie ya guys. Apa tuh guys? Iya guys, ada Barbie guys. Oh, boboin guys, Barbie-nya guys. Boboin di sini ya guys. Terus ada apa lagi nih guys? Ada apa guys? Vespa Matic guys katanya guys ya. Terus ada apa lagi guys? Iya guys. Ini guys. Ada pop it guys. Oke guys, makasih ya guys. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Dadah guys. Kiss bye guys. Muah, guys, ada guys.